Apakah dan aneng rana yang di jemirit ada kuangan dewek belingaya enak nage kesalon meban nage melalui atahango no masih adis tata ngamul-ngamulin beli nang tegarang pinah-pinahan debas ngulurin gedeg basang ngalih dadalan maunyutan nyatalan betik curiga mikan gigis cemburu sepatah tuh beli ngalami tradisi di jember tongos benar berbeda dina wani pikir-pikir malu da asal mesuang munyi bali patah buka darah isinya kuyutan tulangnya sampingan pangsil melikat moga-moga gedeg basan ngalih dalam maunyutan nyatalan betik curiga mikan gigis cemburu sepatah beli ngalami tradisi di jember tonggo